itong aming kapamilya na makawag ng financial assistance. So, napalunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na dinitilat na program ng AKAP. So, dati AKAP ako ay sa kabarbaro na programa ng DSWD at dito ako adala dito sa bali na mabalik na makaawag ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, huwag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may bisyo, free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-hindi. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang magyosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko.
Huwag magyosi, huwag mag-vape, siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Dan 20 ket maysa minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Manariman manin ti buyat na papagayam. Kikablawan tayo nga ruda pagayam, niyan kayabyab Camil Kakuskos, Rinalyn Garcia, Roma Mitokero, Rosalyn Garriga, ni Rina K. Olevar, ken Marnie Kabagbag, ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Kastamutun karapagayam, Rinanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulata, Roby Cabanilla, Ilamia Yunayon, Marcio Dakuy Bagani, Arjer Javier, ni Madel Tibanis, Kinisara Sienricanya, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, San Jose, Narbacan, Ilocosara. Kastamutun karapagayam, Maylina Villa, Robert Trigonite, Pitre Siama Motor Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosara. Kastamutun karapagayam, John Davis Bergonya, Santa Maria, Jen Aquino, Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto, Waway Gallardo, Tirong Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay, Ilocosara. Astaw Kinji Salintuson, Erika Tubadlo, Kristen Soren, Serna, Jerome Kayabyab, Honda Elite, Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosara. Kablawan tayo mo na pagayam, Rolando Gamoso and family, Tibagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, si San Isidro, Candon City. Kastamutun ka Mr. Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero ni Jao Romero, si 62 General Marcandice Rubio, Galimuyod, Ilocosara. Kastamutun ka pagayam, Anita Labayog, Jean Wandas Monsingarsiaga, Tibidbiga Sulipon, La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, Angel Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosara. Ni Agnes Obrero, Titalub, Bantay, Ilocosara. Ni Linda Ontarel, si Ontaran, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastamutun karapagayam, Alex Manaug and family, Isapang Galimuyo del Cotoran, ni Pastorano and family, si Rubio Galimuyo del Cotoran, ni Rebecca Dagse and family, si Kalungbuyan Galimuyo del Ilocosara. Kablawan tayo mo na pagayam, Artemio Cabangcala, Irenyo Cabangcala, Hilario Cabangcala, Chito Barcheta ni Constantino, Dolormente ti Barangay, Banucal, Lidlidda, Ilocosara. Kastamutin kin Milba Rosario, Imelda Valdez ti Barangay, Patpata si kin Candon City, ni Camille Gasatan ti Barangay, Paypayad, Candon City. Kablawan tayo mo ni Bill Magani Kabuatin family, ti Pariok Pars Candon City, ni Edna Galon and family, ti Pariok Second Candon City, ni Daniel Galcon, ti Kalawaan Candon City. Kita tingarod tumunada niyo, Nantay basa nga naggapo pagayam, Melody Laurita Ginaldo,
ti San Felipe, Ilagan, Isabela. Ti Dani una na Paulwan, bumangon na latta. Ididamo ka makita, imparik na kon ti pamatag ko ka. Imnuapay adi mo, inikan ti patag na. Tinalikudan nak, it binaybay anak anaw lila. Tunggal ka nito, mas nayan na kapukin ka. Narnuay man nga ut-ut, pinpanaas tingkain mula. Anyan na kinaraksang gasat, impalay niyayat. Piman pa ito'y puso, ang nagsagabay ti damsak. Nagtalikak, ngimgayam nagang angawanak. Inundawayam ti kinalupoy ko. Ragsak mo man, ngagladingit tuy puso. Managin bobokod ka, unay nga gayat. Ngam punasi kon, dagiti baton lagip, anagdanggayan ta. Kit palubusak, rumkwas, dagati anik-ak tuy pusok. Dalusakon na nasayat, dalan na pagdalya satak. Tapno sa anak to na may tiklog, amay dalag, bumangon nak, kitirugik manan, tiyo madang. Suray ta ti Dani na Paulwan, bumangon nak lata. Managgapo pagayam, Melody Laurita Ginaldo, ti San Felipe, Ilagan, Isabela. Kitad timot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Pasublian ti dati at alek, karim anapunos natno sa inek. Awan ngatan umasping ayat, nasarakak sa bali aragsak. Ipate mo day tagurang kanya, kain paay mo, kaya tamang rabraba, pinilit na amang lipat, kinkalang na kinanawan na. Nawagang tiyamin, nagbituta, ipailitang ayat kita dinam. Taimbati na, itingalay tidalan, awanin tiyayat ngayon pariknam.
Rugliem kita ti atalek Karim anapunos napno sa sainek Awan ngatan umasping ayat Nasarakak sa bali aragsak Lipate mo gay kaguram kanya Tayong pahimo kaya tamang rabraba Pinilit na amang lipat Inka lang na pinanawan na Lawagang tiyangin ang nagpitutak Ipaidang ayat itaden na Tayong batinat itingalay tinalan Awanin tiyayat ngayong pariknam Tayong batinat itingalay tinalan Awanin tiyayat ngayong pariknam
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maysa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. At dapat 20 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Kunanik Ken Dundunan, shout out man sir, Montero Brillantes, Ken Marino, pamilya Gayim ko, dito'y nagtupakan Santa Maria, sir. Thank you. Ni Alfonso Rayray, good evening idol. Special greetings to my best friend Ruby Calarita, Sinait Barangay Duyayat, from Al Rayray. Thanks and God bless. Nagkapuray ta kin Alfonso Rayray. Ikablawan tayo nga roon na pagayam Vilma Sullivan in family, John Sullivan ti Barangay Mabilig Sigay Ilocosar. Hastaw tinid na Tolentino ti Silag Santa Maria Ilocosar. Erlinda Inurelia ti Arnat Salcido Ilocosar. Ni Princess Bulboro ti Caburaw Santiago Ilocosar. And Venus Monte Subidan ti La Trinidad Benguet. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Nepe Bautista and family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Hasta kin Jericho Lucero, ti Quirino Tagudin Nilcosaran, ni Mina Islade, Tararampang Balawan, La Union. Hasta mo tin kin Norme Batingan, Lian Batingan, Rio Batingan, Ritsin Lia Batingan, ti Barangay
de Guzman Mabini, Pangasinan. Ken Merlinoma and family ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Renato Tingorden, Brenda Tabor ni Sherlyn Rivera, Tortiga Baknutan, La Union. Hasta mo ting Kenduna Bungan, Disi Mi Orbos, Jamaica Maymay, Rosel Larguas Litumbaga, Maricel Abungan ti Barangay, Ulayo, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Batot Las Igan Gawasin, Jaime Francia, Romer Francia, Jefferson in Aurelia, Doming in Aurelia, Lois Gannad, Mr. and Mrs. Clifford Eileen Gannad, the Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Hasta mo tin Karapagayam, Roelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocos Arnold Dueling in family, Idasa in Arbacan, Ilocos Espiritu Salvador and family, Ikabarwan, Santa Maria, Ilocos Ken Florencio Suleba in family, Pato San Esteban, Ilocos Kablawan tayo pa ni Glenn Viras in family, si Bangar Burgos, Ilocos Alci Ancheta in family, si Banglayan, Narbacan, Ilocos Anthony Dueling in family, si Abur, Narbacan, Ilocos Sony Calderon Montero in family, Kinarayan, Narbacan, Ilocos Hasta mo tin kada Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara in family, Pinalasin, Santiago, Ilocos Kablawan tayo mo ni Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocos Wendel Urita, ti Magsingal, Ilocos Edgar Marquez, ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocos Hasta kin Daniel Abalos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Tilangquas, San Emilio, Ilocos Kenny Kerbe Villaros, ti Barangay Matuboy, San Emilio, Ilocos Pablawan tayo mo di Pagayam, Mr. Sumaue, Josie Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan Salcido, Ilocos Ken Castamo ten ken Lorde Fusilero, Marlita Gamata, Tilintek Banayuyo, Ilocos Pablawan tayo mo ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay, Ligaspi, Galimuyo, Ilocos Nel Besulanyo, Joyolanyo, San Pedro, Candon City. Pablawan tayo mo ni Glory Baying Ibya, si Santa Maria, Ilocos ni Mansel Sibiliano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocos Hasta Tinlito, Turalba, in family, Leo Turalba, in family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyod, Ilocos Ken Divina Rosendo, in family, ti Kalimugtong, Galimuyod, Ilocos Hasta ken Perlita Mika Ironilla, Rita Manzano, ti Barangay Kaliwakew, Salcido, Ilocos Pablawan tayo mo ni Anak Kasim, ti Butubot, Balawan, La Union, Salibaging, ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Tinaburan, Balawan, La Union. Ken Castamot ni Warlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocos ni John Rogodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos and Marisa Rubia, ti Kalitong, Burgos, Ilocos Kita tingarod ti Dani yung hindi basa, nga naggapo kin Lynn de la Cruz, ti Solsona, Ilocos Norte. Hindi ito'y katanda sa Jai Cyprus. Ti Dani una na Paulwan, na ipusing aragsak.
Hononorak dagiti na adi-adi, dalumpinas sa bato. Ngayan ta idi adamdamo. Padpadasa kalagaan, dagiti lagip, nga naigay-igay, gapot kinalapit. Iti sirok kapintasan, ang nagbalin nga umukta. Ito'y ang nagtinibnok, naging intang gayata kupita. Iara ka ng basbas, karagiti karikin sa pata. Nagkay sa puso, patay lang makapagsina. Insagot ko yalalikakak agamang. Pinuros mo ti rosas, asal sa laknibak. Nadayaw kay ti kunam, kasikay ti nakabusat. Anang sukisok ti hardin, gamang inaywanak. Ngam ti dawol, nalikotag saan makapagpaut. Linibas na ka, itikaltang, ti panagtuk. Sangkon naman ninawan, ultimo ang malikudam. Diya kun masino, tidiso na kay sadsadam. Sinangitak parang balbalay kanyak tigasak. Inliktad kon ti pusok, inkarit diya kon nga gayat. Nay pusing ragsak, imbatinag ti sinay. Ano sa kun tiagmay-maysa, gapot ayat anakiltay. Tulay ta ti Daniel Paulwan, nay pusing ragsak. Nanagap po kin Lindy La Cruz, si Solsona, Ilocos Norte. Itagtrimot nga rod ti Maysa Sonata, ang may pakuyog ti Daniel na. Nupasublian ti dati at alek. Nupasublian ti Si kalaeng ti pagduyusan daytoy
Ilaksik ti adu nga sulisog, napudnukin ka daytoy puso. Uray iti labes ti adu nga pannugot. Among nga siksikalang tinak ay ayaten. Iti uneg dagi jay at tawen, among nga sikalaeng. Tunggal rabi ikar kararagkut yaku ijay ngato, nga sikaawan sa baliti kagasat ko. Sikamat lang tinangpon no kadagiti tagdaga inep ko. Wan pudno awan sa bali, nanipud pa'y idi. Adung natawang tinaglabas, masikatinak inay ayat. Sikalaeng ipagduyusan daytoy rikna. Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan ko'y mata. Wen pudno nga sikalaeng, tinak ay ayaten. Wen pudno nga sikalaeng, tinak ay ayaten. Ti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inep nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat namin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwak kasigodan dagiti IP
dagiti disenyo adu no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada da dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ketuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunin dag ditoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kanay ng ipagpagang ito yung siguro distrito, at least hanap nga babayan na po dagiti ay managaya ko na nga leaders tayo dito, kanunan kita Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Eric Sison, kaya dito na dumaduma pa nga leaders tayo dito sa siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery NC2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So nandiyo pwede na ito ma-training, mapalim na ma-implement natin yung year for 2023. At fellow trainees, I would like to thank our Deputy Speaker, Ma'am Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved.
Edan 2 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo ruda pagayam, Siri Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, de Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gabo and family, and Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez and family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Pastamutin ka na pagayam, Albert Rapada of Prengrikepo, Mr. and Mrs. Bolyon Organaban, and family ti Barangay Patpatasikin, Candon City. Pablawan tayo mo, dalor na bumaksa, ti Poblacion Villavisosa, Abra, Carmila Bilandres, ti Piliganabra, Annalie Asuncion, ti Bangadabra, Lorena Divina, ti Balasiwan, Santa Maria, Ilocosora, Ken Miriam Braceros, ti Pakang Santa Maria, Ilocosora. Pastaw ken Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, ti Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Wilson Calindas, Ma Pilipinas, Diga, Ray Gallardo, ni Santa Villacarta, ni Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galot, and family, ti Barangay Bagani Gabora, Candon City. Kablawan tayo mo ni Fatima Valdez, Evan Valdez, Merly Valdez, Roel Kamat, Ricardo Sabado, Tico Roy Santo La Union, Pastaw Kinsaria Tubia, Charlotte Aglusolo, Soleborco Jamat and family, di Makawayan, Borgos, Siloctora. Kablawan tayo mo da Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilarabra, Gato Reyes, Tokepa, Luba Abra, Kin Madeline Monses, Titamak Villavisosa, Abra. Kablawan tayo mo ni Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Burita, ti Barangay, Buter, Santa Maria, Ilocosora, ni Ebi Nicanora, Eduardo Nicanora, Pataragno, Pangasinan, Kenny Lailani Rivera, di Barangay Barlo, Millsite Mabini, Pangasinan. Pastaw ken Mr. and Mrs. Frederick Maricel Combas and family, Pilimar Combas, Prisel Beleno Combas, Candida Combas, di Barangay Gayaman, Luba, Abra. Kablawan tayo mo ni Dinis Madriaga, ti Bangay Abra, Agosto Mico Alyorina, ti Suyo, Ilocosora, Angel Arsina, ti Abura, Narbacan, Ilocosora. Hasta mo tinggal Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ni Ansad San Esteban, Ilocosora, Binalinmina, ti Barangay Cabcaburaw, Borgos, Ilocosor. Kita tingarap ti pamalagip manipod ti TPN Channel 13. po si Jane Vallejo and I'm
graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University. And first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aginggana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wenno kabaranggayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na
ken no kasapulan ang masimpa dagitoy. At dan sa kapulo talo minutos. Kalpasan ti oras alas 7. Kablawan tayo ro na pagayam susang galutan ti barangay Bagani Campo, Candon City, Mininaw City Barangay, Patirman, Candon City, Eric Saldua, Kamaraw, Narbacan, Ilocosara, Inlari, Akisay, Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocosara. Kastang Timbictor Abaya, Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocosara. Dayan Cortado, Kalawan, Candon City, Kinria, Palya, Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosara. Kablawan tayo mo na ang Ilisabon Selection in Family, Ikabarwan, San Emilio, Ilocosara, ni Marie Valdez, Patak, Burgos, Ilocosara, ni Angki Malano, Bangar, La Union, Dagno, Kasilagan, Banayuyo, Ilocosara, Tinisali, Kodjamat, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Lini Ramirez, ni Madarang Salcido, Ilocosara, ni Rila Marca, Tikim Marin, Salcido, Ilocosara, ni Marshall Bravo, ni San Tiburcio, Salcido, Ilocosara. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. T.R. Mayla Garnasi, Gawatin Family, di Barangay Katirman, Candon City, di Mr. and Mrs. Jeffrey Lisa Gambito in Family, Arling Galon in Family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Astautin Mercy Gabor, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes, di Barangay San Nicolas, Candon City. Aglawan tayo pa ni Florante Gramahi, ni Santo Tomas, Candon City, ni Lia Gawat, Diesel Gawat, Lawrence Gawat, di Barangay Katirman, Candon City. Keng Kastamuton, ni Brenda Lopez Ariula, di Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Ben de la Cruz, Linda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, di Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosara. Astam ken Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, di Barangay Nasud, Santa Cruz, Ilocosara. Tating arod ti Dani yung intay basa, nagkapo kin Lia Gaborno Tabieros, si Kabirwan Gonzaga Cagayan. Si Dani yung na Paulwan, nagmatuon ti Lubong. Anyan nga ulpig, puso kin kararwam, bukod mo adara, ingka tinalikudan. Tisidong tisabali, ragsak mo taglaplapusanan. Idin tuwa marmargay, pinanawam mapagtaingan. Awan kadit patag, binukol mo a pamilya. Anak ko maugawawat, dungom kadakwada.
apay ngay tapag darikmat, inwaksim mida. Pagtaingan na binangon mo, inanayon ti diding na. Ti dati ragsak, ti pamilya na kiltayon. Ranyag ti pagtaingan na puyo-puyon. Kit nagari tulimak ang makatitilon. Kinagulib mo, pudno makairaram. Naslupak man tilulwa, kapot kawan mo. Dinuyok mo't barukong, isaam kinlimdo. Panaglunit ti sugat, amo kadumteng to. Amang waknit, itinagmanto alubong ko. Raita ti Daniel na Paulwan, nagmatuon ti lubong ko. Naggapo kin Lia Gaborno Tabiros, ti Kabirwan Gonzaga Cagayan. Itag trimot nga rod ti Maysa, asunata may pakuyog ti Daniel na. Samusa puput na kinsanaan inka inpalak ang gaput inagubsang yak maangin panang lipot mo kakaiso ng ayat ko. Napudno, diin ka lang mo, aniya di basol ko. Diyak magawidan, nga umari mayam, luluwag nga sasamusa. Put na kinsanaan, ika inpalag ang gaput inagubsan. Lagi ben sekalat inayat ko, nangibuk mo ka uy anos ko. Anya ka di nagkurahaken ka, nang dasaam ayat akakaysuna. Laglagit len, linaksid nakman taposong, si kanto bailat, di patpateg ko. Inbilang ka, si kati amin ko, ingat mauyos, uy anos ko.
samusang uut na kansanaang ika inpalag ang gapong inagubsan langit-langiten rinaksid na pantapusong sikan tupaylat ipatpatig ko imbilang ka sikat amin ko ingat mauyos tuy agis ko imbilang ka sikat amin ko ingat mauyos tuy agis ko. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da dapat ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo.
Basta kanya yung tagkaapokot ka for calamity victims na recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugamit ng Belgian si Balbalayda, di naduman sa akin masapol na umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at tako para na hindi kalaki victim. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at dambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat, yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added kung man na yay. How to cook ka daw yay. Pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko ma. 9 kilos. And then, they gave 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay sa nalagaan mo ngayon ta kayang-kaya mo ito so kumakunak ito siya dati tableya sir ready to eat ipangan mo ito na po yun na niya natibig-big aramidem nga chocolate drink slakapen na imas nakirad ka sir. Wala to take ka kasi agam kamagam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga maaramid de ipang ko diyan. Aging gana ti kabalak sir hang ko surrender. Ngayon dagi anak ko iso ti tretre na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito Salcedo. Diyan, 32 minuto. Alpasan, 2 oras ko las 7. Kaplawan tayo nga roon na pagayan. Cesar Gakutan, Nita Gakutan, and Gakutan Family. San Nicolas, Candon City. Hasta Utim Matri sa Gabon. San Albert Langan. Sila Ilgamo, siyang rekrusado. Si Barangay Rubio, Galimoyod, Ilocos. Astapay kin Joper Bilaso. Jeffrey Langkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Lawan tayo mo di Josie Balde, Gaya Balde, Laurin Barruga, Miriam Corbito, Nansan Sumakiab, Dani de Rosario, John Balucana, Barangay Bilbiday, Galimoyod, Ilocos. Astawot Kimbet, Alcantara, Domino, Lisa Cortez, Prodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melilla Piawen, Narita Domingo, Sergio Balansay, Abugao, Suyo, Ilocos. Astawot Willie Romero,
Juan Santo Domingo, Ilocos, Mr. and Mrs. Berelio, Regina Domingo and family, Mr. and Miss Benjamin Brenda Rante and family, and Mr. and Mrs. Elio Marquez Domingo and family, the Barangay Nalbo Santa Maria, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayang Jubilingawat Salon, Adelina Bugasto, Rapidap, Canton City, Edwin Asoren Bisquera, Bango Dabra, Mina Tabcaburao, Orgos Silocosao, Astaw Kimbabi Gorospe, Daria Baba, Barangay Pidpid Santa Cruz Silocosao, Bernardita Libaton, di Barangay Bognay, Canton City, Denise Mika La Chica, di Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Silocosao. Astaw kin Cesar Balleos, and family Vivincio Inigo Senyor, and family Ryan Balleos, and family Talangigan City, Bandon City. Lawan tayo mo ni April Abilio, Virgil Abilio, Rodrigo Abilio, Ilanyo Rubangel si Rubang, si Barangay Amgid, Canton City. Astautin Roli Gabaldon, Benjamin Andaya, si Barangay Baringkukurong, Suyo Ilocosor, Richard Chaan, si Orsaran Suyo Ilocosor, Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawan, Alfredo Baclayin, and Doris Ramirez, and Magpilig Sigay Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Jason Libayne, Marlene Ventura, ni Barangay Magallanes, Luna La Union, ni Mendre Tangalin, ni Barangay Ortiga, Nagilian La Union, Astaw kin Milani Kabamban Marsan, Delvin Ganadin, ni Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Tating aro ti pamalagi, Manipod TV side, Chicken Channel 30. World Nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Adda pa sa nga 47 ang minutos katangwanan ti oras nga alas 8. Ikablawan tayo rula pagayam Barangay Kagawan, Mario Barit, Barangay Tirangilina Abanto, Barangay Secretary Reche Guerrero, Barangay Captain Ricardo Belo, si Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta kinamor sa Lebo, Lorenzo Lawagi, Olleta Lawagi, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Hasta kin Jubilito, Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan, Danaya Gabayan,
ti Barangay Salvador Second, Candon City. Hasta mo tin Mark Anthony Gratuito, ti Villarica, Candon City, Efren de Castro Juniora, Efren de Castro Senyora, ti Barangay Bagani Obbo, Candon City. Kita tingarodon tin maudya sunata amay sagot ka na kay amin pada-pada. Biag to'y biag ko, nagtengaran ti oras, nga inakipapanaw itarpa. Ngem dawat ko, ikan tukad, mangliplipat. Ikari, kan kabiag ko, agsulian. Agnanayong tuwa sikat, laglagi pe. Tasikala en biag ko ay ayate. Mamati ka, tintu mamaliw tu ikari. Asiksikat itumpal ko, ken patpatye. O biag ko ang pinakadatan, inakong panawantan, talagip mo din tumapunas, ngayong garat tumpalbiyak. Ururayem, di pa nagsubliken ka, tainak tutumpalen di sa pata. Ngemuray nung umadayo pumanawa, ikari kang kabiag ko agsulian. O biag ko ang pinakadatan, inakong panawantan, talagip mo din tumapunas, ngayong garap tumpalbiyak. Ururayen, di pa nagsubliken ka, tainak tutumpalen di sa pata. Ngem uray no umalayo pumanawa, ikari kan kabiag ko agsulian. At dapat sa 12 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8, nintay panagpakada. Ikablawan ti arula pagayam, Dionisio Lacanay, Clarita Ragos ti Barangay Kalaotit, Baknutan, La Union. Hasta mo kin Mr. Renato, Mirna Pascua ti Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Geoffrey Cadorna, Mindapalo, John Byron, Direlio Ambabag ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Kastamutan karapagayam, Greg Lawagan, Manuel Kedaog,
anak kinawag ti barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocotoran. Ibin saludo, Abid saludo, Nixon Dakwasi, yung Domingo Manzano ti barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocotoran. Dagiti interesado mangirwarte installment ang motorsiklo at tuyen ti Royce Crop Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacan, Bantay Santo Domingo, Ilocotoran, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ganat Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayan. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarte kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mutawan ang plano mangirwara. Ti motor na no data mamuyo, akayat nati agkamotora, uyogin nyo lang umay. Sa opisina ti Royce Crop Dom Philip Marketing Corporation, na dati agur uraya 1,000 pesos. Agunggo nati tunggal at dama kuyog na customer. No dati sa studio tumawag, Higay to yung cellphone number 0927-6952-099. Inyo kumuntak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo kadagiti. Nadakama ta branch office ti Royce Crop Dom Philip Marketing Corporation. Amasarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulong tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo ng nagyo ti radyo ti radpas. Karagiti madanunan yung kakapintas, kinaisum ababalasang sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Sapnoy sigida maali yung mutlang ti 1,000 pesos yung makairwar ti motorsiklo ni customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, get the requirements to valid ID, ken may salang ako may kara. Dom Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabayo dun ti motorsiklo da, yung kayalanin na giti original, ORCR ti motoryo, to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo karagitsan pa nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 nagpababa 2014 ng kayalanan biniklim sa dya opisina Territory District, Candon City. Itugot yung lang na kita'y Xerox copy sa original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Ikablawan tayo ni Legend Alcantara. Alawin papagayam nila. Agsipod tunaybos manin. Ioras tayo tinay ito yung programa sa umiwingayo ginandani tilukan dyan. Kitinton manon malum na Lunes. Padaanan yung tumanin. Isasang bahay na malaydayaw pagtengan nyo. Alawin papagayam nila. Ibatinin tinaimbag nga oras. Kendra biyo amin na pada-pada. Tinagan ti Master Control. Na Angel Will Laranang. Kastamutin ti TV-Side TPN Channel 13. Ni Jo Marie Abag. Kento'y pagayam yu. Manong Lito Alcantara. Ito'y I love you. Bye-bye. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera.
Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.